I want to use this opportunity now to invite the personality we've been waiting for, who has a position paper like we've been told. That's the person of His Royal Highness Itubombase Bobasi to address the audience. Thank you.
ali barawa kenta meride kenta song po mo ibu wem ana biko iwake si wake ni kaya abawa ke jerefen mu kaya yemara bio e signere diomi e bana moto womi e diomi padmo ate mo ni fam iswami iswa etiun kiso di fam iswa bo kiso di fam adie ke yo morete iswa etiun kiso mbono mi ke ile tosinti e yesem tosinti ni kiba e to mo di ni na me mi ba mo ke mu fon were mi ana rete bo ke mu fo ibo mi ana rete bo ke ma wa mbre mi ana rete ene no mo e bien yene diomi ko e bana mututo e to li pore mo ku fa si arifia e yo te e mi ere di mi e ma e kure ku fonwe e ye yene ti mi mo e na lutum utom du temodo di du mi ke nye e di to ke me mana mete ke bebo de ka ke kama ko ko ni ko me mete ni si sa di to ni kan ka ni ne di ban mo di bari mo ni wa Bien, ami yemi yere ke diomi iba di tomi aka mi ngwe oku iwe de ka le ke ko ko mo aka mi ngwe ini o ke meno ki yakara edo ne yen ki boro de ka kanyam to ro yemi yam ke oku iwe de la le pe ku fo ngwe oku iwe ko de la le edi anko Ufe. Ete yeka esi obuto ati dama mi ukari yongari wa okiti uto. Adam eyeremi anya ma kure kedi sana mi ya membolo. Ami yeride ni to menyere nko ke kanwe. Ebe nko ku bomi so be kanwe. Ebe nko bomi so eyon. Jesus mufo ejoro dia ko kokore no mo ani kokoro ni sna ko bom tere mi o ubom tere mi go de Nigeria nyini mai nyini mporo ma fon di tolo ki ni so mi fon ke yero were ye di funa ye yamare ye mi ma akoko o ni baba si eye pro ko do eri yom eye ko do ero o te tun ya mi ere ka ana mi do eto mi funa mi eni tem ya mi ton ni yene ko ibo mba me parama mi ewe wo eri mi ka anwe mi yene kutum itie mi yene ke ene ete ka o suwo wo mega ina mu kuruza na mda no mo edi mo kesuwe ese sentiment ke to se mo se ba mo edi abani ko mi yo we lu edi atadi wa mbana mi yo ida mi ena mi yo ko do mo mi ke megeni ya ena mi yo ko do mo mi ka ngwe mi mo ke megeni da nyeru tum ena mi yo ko do mo e ka ngwe ku to mi na ena mi yo ko do owo no ti ni ko do ke mo eye ke mu nyere ku to mu nyere ke wo mi na da dia ko emi di do ka fo ma di afosi won e be no mo e kwa yere ko wo fo ka fi kono mu no ti di kono ka fi da de wo mi kono ka fi afu ka ba ni kono ile fu ba ka ni nam sereri ba ka ni mene fo ba ka ni nam ba ka ni wo bo ba ka ni nam atari wan ko emi mu ko nam ke je ke ko wo ko ne fi afu ngo ke ta lo ba ti ro ko ni ile fu ko lu se na mi ye wo ti ra di ara ke yen tum e ka to ni no yu ko e ka kwa mama ọkọ̀ fọ́nà lọ́dọ́ ẹ̀ka àmàmà ẹ̀dì ẹ̀ka ní gbónófì
adi utomo do na anu se no bo eso mete monke ta ka ba mo ka utomo alam aki karami idari di mim sunan yadi tem yang nyen itat idam nyen ibana sidi de aboy sonta emi isong ni minya ke ewe ke sa de tat me nyen o abasi ma mi di da mpa awo mi ta ke nyen edi da mpa edi da weke edi ya mi ta nyen ani ko sidi de fla isong mi imai ko de fna do ni to mo de ni bon du tam kitie ma ke me ni me tum fna do mfe ni do de ka kai fe ya ni no mwe ami ko de ki ko magara exercise book e ka kukuru compound ke kalabami kukuru fo ke kalabami e ye ni bo compound e ma ye ni bo compound e yes na yin no wo kukuru ke yinusum ke ngwere mi asine yin asine swa asine ubo mutu me ka kamwe mi kala me yenutum mi yereke asin kukuru ofio ma kure eyere mbono ke fa eni kukuru mi boru fo oru titi compound heads edi kare mo esa ye mwe mo ege tenisi tebere ke ufo mo ye memfuna mi mo eyere de edieke owo dile idun ke yinusu owo dile idun ke yinusu ufo fosne eni ni kisi dun ke do afu ye tin ono ibo compound me ni wo do oyomso ke ufo fo edi esen me ni dodun edi no lulu me ni yamodwa edi yom susen ni afu ye na mo yomo edi ke ye ni owo me ri ya ma woran wa iyongi tutu nkose ayana ibo de compound yomo menzo ke yekesi ka agana kama tutu eyose e ma di tie ndien ke mbono ofriefa e di on si ka riso ke mitie ndien afamtie ke mwerodo eye wutse namde no wo emi mi kinyere kuto me mi nyere ke mi keme ni kamwe e keme fa do keme ni tie mbono e do de abi ki so we ko fion june o we ni tune ke fa mi bi ki yere kuto abi fion ni tie mi ko fion july os woresum o efreti o worate ke utom kaka iso praise the lord o wo utom kaka iso I think I'm right there. Think about 25. Think about any tune. Go any of you go down, maybe you're going to my on the care. If I do, in a put me. Obio me in order more. Go to Metia do. Any other than the Eda Bowo Kutum. You matter how you buy what is war, you don't want them. Oh, fancy if you have for that, you can go to order and come on you. Kudia mboro rao marije no dan di tonyen kudo aliya ke helicopter ete nje o ka u fa ka na mi yere ke Kalabasa local government mi ke mo no de o ko yi ma de mi mo ida wo kudo yiri mo mo de me ni e do mo fe kuda wo kudo mo e ma dire no yen mo wo yo do le mo kuda wo kudo yiri kunu so be ki so wo lo ino ye de ye ya era wo kudo ko wo mi da wo kudo apana na me fa ye ka no bi o ko ba si o mu e ti o wi wo wo mi ya sa are ye yo ni ka ba ke ni sa ke fa lo to ro ya sa ke fa lo si o ye me le ye o to mi tie o du ami ni ana de ni kai gi yo mutum ni no para wa iba ni ren
menka du emi emam de mem ditoni meten mom ye kami ya kubo di kanwe menka do ke mitie ina mukara federal ye state ye local government esi yere mempo mi mo ina de no bodo mi yere kubo ani ye ni sini dem nkure de kem mempo ntrama woro ke ye men eso bodo mi kitie ke bodo pa mo ema ke simse ye mi ni ko de zone ko de ma kure ke eton ke compound le me go esum efa street ema kure ke street eka zone le ke ino de kukure fa ka nantra e di zone ti je ni to de ni yo mu fo ba je mi ru de ni ka nantra mi mu fo ba je ru de ka nantra mo ino ma da mo e di te ne kwa na ke mboro onoro Manada mo e kamani no item. Manada mo li mani ene ke na lu soro mi da le ti bo ko mi e yom de ni da pe mo wutum me yom de ni da na bo ni o ko mi mo de mo mi yom de ni na ni ya mo ame ni na mu so. Mo ngo mi yo ko ni ko fo ba si di ti na ese. E yom me wori so wo abi mo re ka na tra mi bukuru mo ngo ni mo na ke mboro mi. Mbore mi yere di tie kukara bukuru mo emi edumore mi meto de mi eda mongo mo di wanake mbono mi mani mo etie ko bukuru ofion eko de sidu de kobio enwe di on dobio abiara daka ye mempo mi ebiere ka na ntika ede na maroto do obio enega na aye mi ka utom efo ma baba me efo ami yutum ofro bio eyere ka nyina de temu eti mo manami konmi eyima di tomi nyen ke sisan ga sare ke mka ke tiemi pupuru mende ga do mi ete yemi to mi ye ko to mi eta o fanko niemi to re ki so 1922 simi so 1950 kalaba ye Lagos ko ke si me logo e ka fo mbe ke Lagos e ke si ye ti ta kalaba ye ti eye ni niemi ni ya ni ti rodo ino esero wo eye na mata munu akara no ni ku fo mbe rodo eye na me Clinton e ka de ke da no ni do eye na me Odwaya e ke ka de ke da no ni ke ku fo mbe rodo o di to mi ani si amo ge de menti owo ani edun de mi mwe na de ko de mboro mi eto de mi ni ki sare ke mo ni e ke mo ro ti mo ika ije ka fu mene mo do ni kan ke mere o mo ja mo mi ti yo ai ji ko ku aka da no kalaba ke u fo mpe ke nugu ani ke ta o to wo mi e ke di de aka na mi mere yi di mi no yi ti yo mo ngo yi we bere yenyen basi ni ta aka ye ti boro kokoro local government ka ba free aba town council anyaka kan kumalowo afia di ati boro kokoro ukuru membodo ani nyiri kisi ton idi imai ton idi ki wi ya utiboro ke mebie refen ke Nigeria ana nyiri sare ke wo yi lode ton de ke mfnemi dan den konkan kamba te nyina ma go ko minobo nyiri wi mani bongo ya nyiri kusna sare ya mai ton to momi ukuru we wore di bobete nsoke mi mo ikemeni na mi to menkami ke mi tie mi mo ilunde nsidu emi ira di kina mi no edi na mi no me parawa iba ni mi mani mo ikambwe enwe ego me fango iya na go